ce que l'amour et ce que moi j'en dis. Je te dévoilerai que tout émane d'Allah, l'ivresse pure pour nos âmes. Il est ton créateur et le mien, celui des cieux et de tout l'univers. Il nous accorde la vie, il est le protecteur de ceux qui croient en lui. Et quand les temps sont rudes, que tu te sens perdu, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Son amour nous épargne, sa clémence nous enveloppe. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Sur nous il veille sans cesse, nous guide. Il connaît le vrai fond de nos cœurs. Alors quand tu cherches la voie vers Allah, Iafaly magnano mbola tsara atsika jiaby zay magnaraka ty fandaharana hevitry ny maro ty de magnano salamo alaikum anareo koa zahay agny tsy azo mavahintsika niany fa ato ostazy maventy zay hiaraka ny fahaizantsika izy ostazy Orlando zay no vahintsika niany ty amin'ny hevitry ny maro ty tsy nino ma nikahegna izy amin'ty fandaharana ty niany fa agnaboaboaka izy de sady amakafaka ny zay natao hoe lahatra zegny. Ny lahatra zegny sujet-tsika amin'ny andraniany ty zay orentsika io zegny ino mary ny raha momba lahatra ty. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Izy mavolaninay teo igny ustaz misy raha tianay apetraka aminao mikasiky ty lahatra ty. Olombelogno boka tsy nahavy fahatany fo zegny aty amin'ty ambony tany ty fa matoa izy nahavy eto misy mission ananjy raikiraiky arakan'izay aitsika jiaby zegny antanky anao velogno tsy maintsy misy mission anao ambony tany eto zay. Ke raha zegny fantaritsika agnatin'izay koa agnatin'izay ustaz misy question raiky voalohany apetraka anay aminao amin'ny resaka lahatra ty hoe amin'ny fomba karakory ipitrahany lahatra zegny amin'olo tsiraikiraiky. Zay question voalohany apetraka anay aminao ty. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد فولونتينا لوديا فالي ميرابا تشيكا سراريزي مناركا انتي فاندارا نتيا علي إسورنا كنور على حكيم إذا يتشين سالا سالا نانانتنا راوتا كسيندا ميسي فانازافانا زي tianao sy tiany izay anaraka an'ity fandarana ty ho azo aloezatsika azavaina amin'ny fotoana foya ary ihany koa amin'ny endrika izay faran'izay tsotra mba ahafahany tsirairay zany mahazo anazy insha Allah. Raha idiratsika ny resaka lahatra dia raha ny finoana islam manokana no resahana dia tafiditra ao anatiny ireo andry izay iorenan'ny fotompinoan'olona anankiray mihitsy ny finoana an'izany lahatra izany. Ny lahatra dia araka ny voalazako tao zay tafiditra ao anatiny andry izay iorenan'ny fotompinoana anankiray dia ny finoanao ny lahatra na tsara izany na ratsy. Eny tokoa satria amin'ny maha olombelona anao dia mahatsapa ianao ary resy lahatra anao fa misy ilay naharanao na ny fisiatsika ety ambony tany fotsiny dia efa lahatra sahady satria tsy nisafidy atsika, tsy nangataka atsika ary tsy nanohitra ihany koa atsika fa dia izy ilay avo tsy toa no nandahatra ny fisiatsika ety ambony tany. Dia rehefa nahary ny zao tontolo zao ary nahary iny ihany koa ny zanak'olombelona dia mazava ho azy fa ny mombamombanao rehetra dia eo ampelantanany Zanahary ilay nahary atsika zanak'olombelona jiaby. Ka noho izany dia tsy afa-miala amin'izany lahatra zany ny olombelogno tsaraikiraiky, eny na dia ny pino na tsy pino ianao na tsy mitovy fotompinoana raha tsika fa ny finoana ny lahatra kosa dia zavatra anankiray izay tokony eketsika ary tsy afa-miala amin'izany atsika satria araky ny voalazako tao zay dia
izy Zagnahary no mandatra ny mombamomba tsika jiaby izay tsy ahafahantsika manohatra ary tsy ahafahantsika ihany koa manana safidy am'izay zavatra izay nosafidian-Dragnahary amitsika. Fa kosa atsika na de eo aza zany lahatra izany dia tsy misy zavatra izay mety miseho amitsika zanak'olombelogno, tsy misy zavatra mety mandalo amitsika zanak'olombelogno afa-tsy vitan'izy efa lahatra ho anao fa mbola safidin-Dragnahary ho anao koa igny koa. Izany hoe zany manamafy amitsika izay manaraka ty fandarana tia na lahy na vavy fa ny fanekenao zavatra zay mandalo aminao na tsara izany na ratsy dia manaprofo fa dia ekenao tokoa ny fisiany ilay naharanao izay. Satria manina? Satria rehefa misy zavatra mandalo aminao dia ianao tsy manan-tsafidy hafa fa tsy miverina aminazy. Anisany zavatra moa zay mandalo amin'ny fiarahamonina atsika amin'ny ankapobeny zany na iza na iza ny toerana misy azy amin'ny na iza na iza ihany koa ny firenena zay misy azy, tsy voatery eto Madagasikara foana fa tsy indraindray raha misy raha mety mandalo amin'ny olo araiky, tsy indraindray mety tratrany raha zay hita amin'ny olo araiky dia avy hatrany izy efa mieritreritra, efa lasa lavitry fisainana anazy, efa lasa mandinika avy hatrany izy fa hoe ty zavatra ty dia vokatry ny raha zay nataony taminazy. Eny tsy lavitsika ny fisiany izay famisaviana zay, tsy lavitsika ny fisiany zay aratsina izay, nefa tadidio fa izay moa no mahatonga olo anankiray manana finoana amin'ny Zagnahary dia ny fatokisany Zagnahary tokana zay fa hoe tsy misy raha mety manjo izy afa-tsy fantany Zagnahary zay nagnamboatra izy, hena Zagnahary zay nagnamboatra izy, ary hitany Zagnahary zay nagnamboatra izy, ary regniny Zagnahary koa ny raha zay mandalo aminazy. Fa saingy eo amin'ny hoe mahafaly Zagnahary ve ny zavatra mandalo sy tsy mahafaly izy, safidiny ve sa sy ny safidiny, izay zavatra zay mipetraka amin'izy Zagnahary ary zay no malahatra ny lahatra ny fanekenao zay ny zavatra zay mandalo aminao izay tsy fantatrao fa ny fanalahidy fotsiny amin'ny finoana, indrindrandrindra amin'ny finoana Islamo dia ny fipodiananao amin'ny Zagnahary ilay tokana, satria ny finoana Islamo moa mametraka Zagnahary tokana amin'ny toerana anazy zay ary tsy misy zavatra manjoanao afa-tsy sitraky ny Zagnahary tokana zay. Dia ustazy, natao zay ny volagna hoe misy anao zay koatra tsy andranitatra ny tsy nampoiziny, misy karaha tsy nampoiziny amin'ny resaka lahatra. Anao zegny ohatra karaha ataoko amin'ilay tsika tsy anao fa za hoe na olo araiky olo jiaby hitantsika fa magnaraka antsika zao ty misy izy tatrany ohatra resaka fisarahana. Est-ce que izy miaraka magnangy tatra izy fisarahana hazany. Ty mankarakory loatra lahatra nataon-Dragnahary aminakamba ty sankarakory, iska za misy be raha tiako, misy tsaiky magnangy tiako ary hoy izy za tatrandraha karaha ty fo tsarotra voaskôro. Fa lahatra ho anakamba ty sa za mihitsy zegny misy erreur zegny nataoko naviako raha igny avy aminakà. Igny zay ohatra raiky. Na koa zegny resaka fitadiavam-bola. Izy ka izy mitady vola ndraiky, raha ty commence vaky zegny raha ty, tsy avoaka. Ohatra zegny namaky carrière ataontsika nangady volamena izy. Nangady volamena fa marikitra raha ty fantagnanazy, poko! Na avy nisy olo nagnasarako. Na koa zegny resaka vato karakaraha zay koa. Ke dikan'izay, le lahatra le fotoagna zegny lahatra andeha aminany le raha sasa tsy mety hoe anjara ny hazo le ataontsika le folosy na karakory zegny amin'ny raha le exemple napetrako aminao zegny. Non, isaora manao nametraka zay fanontaniana zay satria nisy raha magnetiketiky olo maro koa zoa. Tsika moa mipody foana ary za mampanabeana ara-pinoana zay tsy maintsy mipody fo zegny za amin'ny finoana ary mampino Islamo za koa dia tsy maintsy mipody foana zegny za amin'ny finoana Islamo. Misy raha tsy mila adinantsika zanak'olombelogno satria Ndragnahary rehefa izy nagnamboatra atsika io dia misy raha nampanarana amitsika. Zany hoe rehefa Ndragnahary nagnamboatra atsika zanak'olombelogno dia atsika zegny tsy raha namboariny amin'ny tsisy antony na tsy amin'isy dikany. Fa misy dikany ary misy antony ary misy tanjona ihany koa zegny no nahatonga Ndragnahary zegny nampiasa atsika ambony tany teto. Raha finoana Islamo manokana no jerevana dia voalohany moa ny zavatra izay antony voalohany namaran-Ndragnahary nagnamboara ny zanak'olombelogno dia andeha hanompo izy Ndragnahary. Izay fanompona zay nefa amin'ny lafiny maro satria atsika tsara fa nininy raha ataontsika rehefa raha nataony ny antony-Ndragnahary efa fanompona zay. Satria fanompona zay manko fankatoavanao le teny Ndragnahary
ary fagnaranao le didy baka aminazy ary fagnalaviranao le zavatra zay noraragnitsy ataonao ary ihany koa ny fanagnanao toetry izay takigna aminao tsy maintsy anagnanao. Ka miresaka lahatra atsika tsy afa-misaraka am'izany ihany koa natao hoe fitsapagna. Zagnahary zegny rehefa izy nagnamboatra zanak'olombelogno dia namboariny zanak'olombelogno, namezany saigny madio tsara zanak'olombelogno ary zay no mampiavaka atsika amin'ny biby efa volagnintsika olombelogno zay hoe agnisan'ny mampiavaka atsika amin'ny biby oa zay fanagnatsika jery mandiniky, mieritreritsy, mandaly, mamakafaka zay vao magnano raha raiky. Tsy mifanipaka amin'ny lahatra anao zegny satria efa zay mihitsy no nahatonga le fisainana zay namezanagnaranao mba ahafahanao magnavaka tsara hoe ny tsara ndraiky ny ratsy, ny mety atao ndraiky tsy maintsy atao, ndraiky iny tsy mety atao zegny. Ka amaleko le fagnotonegnanao teo hoe raha ohatra ka misy olo araiky miaraka amin'ny viavy izy de misaraka isaka teteky na olo araiky miasa amin'ny carrière izy koa fa marino vaky izy karaha volagninao zay hoe voalagigny, voalapoasy, io ma le terme zay ampiasaitsika amin'ny andavanandro. Fa azadigna fa tsy hoe zay le lahatra anao fa Ndragnahary mitsapanao ihany koa am'le zavatra zay namezananao. Satria na io fiainana zay iagnantsika ambony tany ty zay mahatonga atsika zegny ndraikindraiky tsy afaka manao zay tiantsika atao satria atsika raha mihindrana fo aminazy ty. Fa atsika tsy tompony na vatana io za tsy nitsika satria raha nitsika izy ty atsika afaka nisafidy hoe afa afatesana amitsika atsika mety volana haranaka azy ty ke za tsy ty pody fa zay le tsy anagnantsika safidy. Ary zay lahatra mikasiky fahafatesana zay zao igny agnisan'ny raha raiky zay hoe tsy afaka ivoagna mihitsy igny ary tsy afaka anao miala amin'igny satria raha anankiray karaha rafitra raiky zao efa napetraka Ndragnahary fa hoe olombelogno jiaby megna ambony tany eto tsy maintsy mandalo amin'ny fahafatesana izy zegny, tsy maintsy ho faty satria zay fahafatesana zay ihany koa natao Ndragnahary mba ahafahany ihany koa zegny ahita fa hoe ahoana fomba nentin'olo araiky negny teto amboniny tany tamin'ny fiainana zay namezana izy, tamin'ny taogno zay namezana izy negny teto amboniny tany. Ka ny olo araiky zegny mety mahazo fitsapagna izy. De fitsapagna am'izay io le miankina am'le olombelogno aminay hoe ahoana fomba ndesiny mitondra le fitsapagna mahazo aminazy igny. Matetika atsika mahita misy olo mazaka le fitsapagna mandalo aminazy, misy olo kosa tsy mazaka de lasa magnano raha zay tsy tokony izy. Zay no mahatonga olo araiky zegny miala am'le lalagna zay tokony izorany satria tsy zakany zegny le fitsapagna. Nefa Ndragnahary zegny izy nagnamboatra atsika io mahay hoe ino raha zakatsika, ino le raha tsy zakatsika, fa tsy ndraikindraiky zegny mety ho zakatsika foana le raha fa atsika ndesigny le saignintsika sy eo koa ihany koa ma satria haitsika tsara fa ny devoly tsikely lalagna amy zanak'olombelogno dia matetika atsika mitady le vahaolagna zay mifagnaraka amy saignintsika nefa ihany koa zegny zegny mety tsy mety amitsika. De izay zay mahatonga Ndragnahary magnatiny boky masina Coran zegny izy mivolagna mihitsy hoe ianareo izy mety mieritreritry hoe le raha ratsy mandalo aminareo igny na le raha ratsy mandalo aminao igny zegny iverinao le zavatra tsara mandalo aminao igny iverinao fa izy igny zegny tsara ho anao nefa mety possible ho ratsy ho anao zegny zay mahatonga izy igny tsy amezana anao. De le raha izay iverinao fa ratsy igny koa mety ho tsara ho anao zegny fa tsy fahalalanao satria atsika tsy mahay fa izy no mahay raha zay mety amitsika satria moa izy nagnamboatra atsika. Fa zay le fitsapagna zay zegny no matetiky mandalo amin'olo io karaha olo araiky migaka toka lava izy mamilava isan'andro izy mivolagna fa hoe io efa lahatra anaka. Zany hoe raha ohatra ka atsika ivolagna hoe efa lahatra anao dikan'zegny atsika zegny amin'olo mino izy mahita fa Ndragnahary zegny tongilagna io satria dikan'zegny misy andian'olo te Ndragnahary mahitsy, misy andian'olo zegny te Ndragnahary agnatin'ny fahotana. Nefa atsika mivolagna fa hoe Ndragnahary marigny ary zay fahamarinana zay no tsy mety atonga Ndragnahary hoe itongilagna izy fa misy raha kosa ataonao olombelogno hita Ndragnahary zegny agnatin'ny fahalalagna tanteraka izy ary hainy tsara raha ataonao nefa le raha ataonao tsy ankatoaviny, tsy tiany ary tsy sitrapony, tsy sitrany zegny raha igny. Zany hoe tsy sitraka Ndragnahary zegny le raha ataonao igny mbô koa tsy tiany koa izy igny ary ankalany le raha igny nefa zegny nataonao izy igny. Zay le tafiditra am'le fitsapagna amin'izay anao am'izay fotoagna zay hoe nagnano raha anao izay tsy mety nefa izay iverinao fa hoe lahatra anao le raha nefa tsy hoe lahatra anao fa efa hitanao zao fa hoe le raha tsy mety ndraikindraiky mandalo aminao nefa anao mbola miziriziry foana zegny manohy le raha de lasa mifanohitra am'le toetra sy le saigny zay namezana Ndragnahary zegny. Ouais, ya. Merci ostazy am'le fagnazava hitantsika igny e. Izy koa zegny anao zegny hitantsika fa bon misy ka anao miaraka am'le tsaikinao copine vadiagna misaraka na anao zegny karaha izy igny zegny fitsapagna zegny tsara andraisantsika le izy fa tsy hoe ke lahatra hoe tanteraka hoe fa lahatra bon za tsy maintsy andeha ty am'zay agnano raha karaha zegny tsy agny lalagna. Bon misy question am'zay dirantsika fa hoe ostazy question ty ato miresaka hoe lahatra ty zegny karazagna misy olo voany ary na za zegny samby ianjay lahatra zay mo ve antena tompony
afaka magnova lahatra io sa misy fepetra tsy maintsy ho takigna zegny afagna magnova le lahatra? Izy araka ny voalaza teo zay hoe misy raha zegny mety anao olombelogno zegny mety magnova izy nefa fagnovanao izy zegny tsy avy aminao manokana fa tsy maintsy hipodananao amile Nagnahary nagnamboatranao fo satria amin'ny alalan'iny mety zegny amin'ny alalan'ny doa zegny no angatanao zegny le fagnovagna mba agnatsara le fiaignananao. Zany hoe mety misy olo araiky zao ty olahatra anazy hoe tsy anan-karena, olahatra anazy hoe antra, olahatra anazy hoe tsy manandraha izy, fa zay le hoe le fitsapagna avy amin-Dragnahary fa amin'ny alalan'ny fangatany doa amin-Dragnahary, amin'ny alalan'ny fangatana amin-Dragnahary, fitodiana amin-Dragnahary, fipodanana amin-Dragnahary no ampiova le tsy fanagnana anazy igny. Raha sitrika Ndragnahary zegny mety ho lasa anandra izy. Le aregna zay tadiaviny raha sitrika Ndragnahary mety amezan-Dragnahary izy. Eo ihany koa raha ohatra ka tsika iza hoe viavy sy miteraka. Efa lahatra Ndragnahary ve? Marina fa Ndragnahary izy no mametraka viavy hoe mety miteraka viavy ty, mety misy viavy mety tsy mety miteraka. Fa firma ny hitatsika zay hoe viavy zay hoe tsy mety miteraka nefa ny fipodanana amin-Dragnahary, fangatana amin-Dragnahary dia Nagnahary nagnamia zanaka. Dikan'izany tsy hoe le zavatra mandalo aminao tsy vitanao magnova izy. Vitanao magnova izy raha ohatra ka zay le mele fepetra voalohany hoe le fanagnanao fo madioa ary faharoa mampino atsika zay fatokisanao Ndragnahary, finoanao Ndragnahary ary fanankinanao koa zegny mombamombanao jiaby amin-Dragnahary. Am'izay fotoagna zay anao rehefa mangataka dia Ndragnahary no mahery agnatin'ny fon'olo tsiraikaraiky. Izy no mahay hoe tena mangataka marina anao io, tena mitalao aminazy marina anao, mahiry marina anao hanagna zanaka, dia anao viavy zay tsy nanagna zanaka efa hela, mety possible agny amin'ny 7 taonanao agny anao lasa bevoka. Izany fa soavagna boka amin-Dragnahary zany fa tsy maintsy atsika zegny mipody aminazy. Fa kosa misy araka ny ohatra zay resiko teo hoe ny fahafatesagna zao ty efa io manandara Ndragnahary fa hoe tsy maintsy ho faty ny olombelogno jiaby, tsy maintsy andalana fahafatesagna ny olombelogno jiaby. Dia fagnotonegna mipetraka hoe anao mety volagna hoe agnova le lahatra zay hoe tsy maintsy ho faty anao, zay zavatra zay dia na angataka anao manko na tsy angataka, zavatra zay tsy maintsy andalo satria tsy misy afa-miala amin'ny besimaro, tsy misy cas exception resaka fahafatesagna. Fa hitatsika maro olo zay mendriky niny teto ambonin'ny tany nefa tsy maintsy ndosan'izay fahafatesagna zay satria io le rafitra zay napetraka Ndragnahary, io le raha araiky izay natao Ndragnahary fa hoe itovizan'olombelogno jiaby, na mino anao na tsy mino anao, na olo tsara anao na olo ratsy anao, de tsy maintsy mandalo am'izay fahafatesagna zay. Ary io fahafatesagna tsy afaka mihitsy anao avita agnova izy io zegny. Matetiky vao anao koa zegny agnova lahatra tsika tsy maintsy mangataka azo voagna zegny alalan'ny doa. Zany hoe misy raha trangan-javatra zegny, misy raha mandalo aminao mety amin'ny alalan'ny fangatanao doa imbetsaka amin-Dragnahary zegny no azahoanao le raha zay nangatanao zay tsy nisy taminao teo aloha zegny. Raha ohatra za nangataka doa fa kanefa za tsy mandeha mosquée. Misy karaha za tiova zay zany fiaignanakay sika za zay tatrany raha koragnitsika exemple teo igny fa kanefa za zegny tsy mandeha mosquée wala za tsy magnino fa za ndraiky tiova am'le place misy za ohatra zay izy volagniko teo igny tatrany za tsy tatrany raha karaha igny famby fa tatrany volana kadan'igny famby koa za karaha igny. Itondrasako ialagnatsigna amitsika, itondrasako andia teny masina anankiray mihitsy atsika andesiko mamaly fanontanignanao zay. Nagnahary zegny nivolagna agnatin'ny Korany hoe inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Zany hoe zany diso tanteraka zegny le olo zay mivolagna hoe izy tiova nefa tsy misy fiovagna avy aty aminy. Diso tanteraka zegny le olo mivolagna hoe tiova izy nefa tsisy fihetsika avy aty aminy. Satria araka an'le andia teny masina ao anatin'ny Korany zay nivakiako teo hoe inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fa Ndragnahary mihitsy nagnambara fa izy dia tsy agnova na olo araiky zegny na andian'olo zegny amin'ny toetra misy amindreo na amin'ny toe-javatra zay misy amindreo jusqu'à ce que ireo mihitsy zany no mitondra zay fagnovagna zay, mitondra le fiaingana avy amindreo. Matoa ny anty anao natsapa fa hoe tiova dikan'izay mila misy fiovagna mihitsy hitataratra avy aty aminao. Ary zay indrindra no mahatonga atsika hoe manana finoagna amin-Dragnahary satria zay finoagna zay tsy vitany hoe fanagnatsika izy agnatin'ny fofo fa
mila hita ty ivelany. Ka ny antinao raha ohatra ka tena resy lahatra hoe tiovanao de mila hita fahavognosina zegny. Fahavognosina zegny le fialanao direct amle raha tsy hitanao ho lasa amy fagnanovana tsara anao. Fialanao amle toerana raha tsy misy anao ho lasa amy toerana tsara anao. Fialanao amle fandaniam-potoana anao amy zavatra zay tsy mahasoa anao, lasa magname fotoana anao amy raha zay mety mahasoa anao. Satria zay le mariky ny fiovana zay le mariky ny olo hoe tiova izy satria izy mihitsy no miezaka. Ary ny fagnaovandragnahary makarakôry, ny herindragnahary makarakôry. Rehefa anao miova dia omenjagnahary fifikirana amizay anao agnatin'le fiovana igny. Lasa tsy managna eritreritreky anao hipody amle raha satria efa namafisiny Zagnahary amizay anao noho nanao tiova zegny, hitanao anao fa hoe iova de namezana anao amizay amy vatagna anao amy saigninao hoe le fifikirana amle fiovana zay tianao tratrarina zegny. Yeah, ipitseriko eto ndraiky ostazy. Raha ohatra za taloha amy resaka fiovana zegny, io zegny na tsika kristianisme zegny na islam andehanan'le koragna ty. Za tsy mivavaka na tsy mandeha moské zany tsy problème. Bako or ndraiky zay za taloha zany eritreritrinaka tsy avy am'le hoe fivavaha tsy fandehanako mivavaka mandeha l'église na mandeha moské na hoe afaka idirany problème fa asa za iny zegny tagnaty jerinaka za iny matity za kahidy zay makikitry tsy te magnamia raha olo mety zay avy amin'ny problème ty. Magnano bonne action za zegny iova aminah ty baka ialany le problème mba Zagnahary zegny mba mireconnaître za. Izy miova malala tagnana magnamia fa kanefa ndraiky zegny izy tsy mandeha moské na tsy mandeha mivavaka. Karakory koa le fomba fitsarana hoe marakara zegny. Zoma tsy hoe fitsarana satria tsika mahay tsara fa Ndragnahary moa izy araiky managna fahefagna hitsara olombelo, fa tsika olombelo kosa zegny mifagnanatra, mifampiantso, mifamela, ary ihany koa mifagnazava amy zavatra zay mety hiteraka fahasoavagna amitsika. Voalohany aloha raha ohatra ka tena olo managna finoagna marina anao dia mila fantatrao hoe ino marataky ny finoagna zegny aminao. Satria raha ohatra ka anao hivolagna aminakao hoe anao mino indrindrandrindra raha ohatra ka amy maha-pino islam no resako eto, raha ohatra ka anao hivolagna hoe anao pino islam nefa anao tsy hita agnatin'ny masjidy, tsy hita agnatin'ny maskirina anao, dia efa mampanontany tena ihany ary mampametra-panontaniana hoe aiza ny finoanao amin-Dragnahary zay. Eny zay mbola agnisan'ny fitsapana ihany koa zay avy amin-Dragnahary hoe olo araiky io ny ana amin'ny cas général hitantsika atsika ty mety mahita hoe olo anankiray zay hoe agnatin'ny fikomina tanteraka, olo anankiray agnatin'ny tsy fatokisana Zagnahary, tsy finoagna Zagnahary, nefa izy atsika mahita izy fa izy miaigna agnatin'ny hatsaragna, izy miaigna agnatin'ny fanagnana, miaigna agnatin'ny fahasambarana. Zay no mety fahitantsika izy, fa tadidio kosa fa olo anankiray zay hoe tsy managna finoagna zegny dia tsisy andro izy anao agnatin'ny fahasambarana zany. Fahasambarana materiel mety anagnany, fa amile vatanazy izy inona zavatra mety mandalo ady-saina lava. Miasa loha lava izy amile fanagnana zay misy aminazy io. Mieritreritra izy hoe ahoana ty vola aman-karenako ty, mieritreritra izy hoe inona tokony ataoko, tsy mba mieritreritra izy hoe ahoana mo za rapitso, tsy mba mieritreritra izy hoe ahoana mo za orenan'ny fiainana ty, satria zay le fitsapana nataon-Dragnahary aminazy hoe nomezan'izy jiaby le maly misy amy donia ty, ny voninahitra jiaby misy amy donia ty, ny fanagnana jiaby misy amy donia ty, namezan-Dragnahary izy. Nefa amizay fotoagna zay Ndragnahary mila hijery amizay hoe ahoana fomba entiny mampiasa le zavatra jiaby zay namezan-Dragnahary anka tamy fikomiagna ny itonasan'izy. De mazava ho azy fa zay olona zay amty fiainana ty tsika mety mahita izy hoe miaigny tsara izy, fa tadidio foana volagna anakahy teo fa Ndragnahary tsy mba mikatramony zegny. Tsy maintsy misy fotoagna foana izay ampisehon'ny Zagnahary fa hoe tsy tao agnatin'ny fagnaran-dalagna izy manologna le didy sy lalagna zay avy amin-Dragnahary zegny. Ya ostazy, bon question nakahy zegny igny vita igny fa le aroa igny de afatra anao zegny tadiavinay zay mizaha zao sady za mitandregny koa am'le hoe le fipitran'le lahatra amin'olo tsiraikiraiky zegny hoe arakan'izay koragnantsika jiaby vita zay. Voalohany aloha dia agnisan-draha zay mila mipetraka amitsika tsiraikiraiky zanak'olombelogno dia mila mipetraka amitsika fa Ndragnahary dia mpandatra ary izy ilay mahefa ny zavatra rehetra. Dikan'izegny na le hery andraiky tanjaka zay misy amitsika io hitatsika fa izy io mety mizongozona. Zany hoe anao mety matanjaka niany, amaraina mety tatrany atoezana. Niany anao mety manan-karena, amaraina mety ho lasa veka. Ny fiainana dia mifamadibadiky, ny fotoana mifamadibadika, fa izy Ndragnahary kosa nanomboka izy nanamboatra ny zavaboary ny jiaby manatina androany de tsy mba nivadibadiky izy fa izy tokana
izy tokana ary mandrapatonga ny fotoagna zay tsy maintsy hipidiana janak'olombelogno jiaby aminazy dia mipetraka amin'ny mahatokana izy. Fa nagnahara mahatokana izy zay dia zona azy feno no ametrahantsika aminazy ny fiainagnantsika, zona azy feno no atokisantsika izy, ary zona azy feno ihany koa no angatahantsika aminazy, satria araka ny voalazako teo zay ny fisiantsika ty ambony tany dia tsy safidy avy amintsika, na koa tsika nangataka iegna eto ambony tany, na koa tsika nangataka hoe za taova ho lehilahy, na koa anao vehivavy nangataka hoe ho lasa vehivavy, fa izy Ndragnahary no nametraka zavatra zay. Zay sady efa hitantsika avy hatrany hoe misy marina zay lahatra zay, satria ny lahatra moa ino? Ny lahatra ny fisehon'ny zavatra anankiray izay tsy ahafahanao manohatra ninonino ny zavatra ataonao afa-tsy ny fivirinanao azy ilay naharanao ihany no afaka ampiova ny zavatra zay mandalo aminao. Faharoa manaraka zay atsika mpino indrindrandrindra dia mila matoky sy mino an'izay lahatra zay, satria izay no ampitony ny fonao voalohany, izay no atonga isian'ny fahalemem-po aminao, satria hainao fa vao misy zavatra mandalo aminao, vao misy zavatra mitranga aminao dia hainao fa hoe tsy misy zavatra mety manjoza afa-tsy hoe fantany ilay nahary za, tsy misy zavatra mety mandalo aminaka afa-tsy hainy ilay nahary za, ary izy ihany no afaka mitondra vahaolana, ary izy ihany ihany koa no afaka mametrika fanalahidy amin'ny zavatra zay mandalo amintsika. Fa aoka tsika mpino tsy ho lasa amin'ny lalagna izay hoe tsy lalagna tokony izoran'ny mpino silamo, vao misy zavatra mandalo dia efa mieritreritra zavatra hafa, dia efa mandeha amin'ny toerana hafa izay mifanipaka tanteraka amin'ny fanatokanana Ndragnahary amin'ny mahatokana izay. Fa ireny toerana na regny olo izay andehanantsika regny fantary fa regny ny olombelogno tahaka amintsika, fa nahoana izy no mahafantatra ny zavatra tsy miafina fa ianao tsy mahafantatra ny zavatra tsy miafina? Ahoana izy no mahay ny zavatra mety aminao fa ianao ve tsy mahalala ny zavatra zay hoe mety tsy mifanaraka aminao? Fa kosa miaraka amin'ny fatokisanao Ndragnahary ary miaraka amin'ny finanao Ndragnahary dia ninino ny zavatra manjoanao dia izy ihany no afaka ampiova sy hanalan'izany zavatra zany. Ka zay zavatra zay mila mipetraka tsara amintsika mpino, mila ekentsika ary mila tokisantsika fa ny zavatra izay manjonao dia tsy voatery iainanao mandrakizay eto ambonin'ny tany, ary ny zavatra zay iainanao zao mety rapitso mety tsy iainanao ntsony, satria zay mahalatra ary zay no ny fiainana dia miodina, fa ny finoana kosa na aiza na aiza ny toerana misy anao na amin'ny vanim-potoana ino misy anao dia Zagnahary tokana mipetraka mahatokana izy foana. Izay ngamba no afatra avy aty amiko hoantsika tsirairay zay manaraka nyty fandarana ty, ary misaotra anareo sahady naharitra ny aino ny afatra kely sy fanazavana kely izay avy aty aminay, ary irarina fa mba misy voarayntsika ihany na dia kely aza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia, isaorana anao stazy zay tsy ny salasala zay nikainy niany ty nagnatogno anao zay raisinao tsara, ary ustazy Orlando izy agnatin'ny fikambanagna amin'ny Sunnite, Silamo Sunnite de Madagascar. Communauté musulmane de Madagascar. Voilà. Ataoko fa izay efa ampianaragna le ndesinay ustazy tamintsika jiaby mikasiky ny lahatra igny, hoan'izay agny mbala misalasala amin'ny resaka fampiarigny izy igny amin'ny tegna anazy tompony izy hitantsika igny. De le raha zegny misy izy koa misy rantsongoeno vitsivitsy agny fa hoe ampidiana zahava ndraiky taniesa tsara le koragna anazy teo hoe misy natao hoe le lahatra zegny tsy avy amin'ny faritany fa misy fitsapahana, de anjaranao tompo zay magnarigny izy de fagnataovana Ndragnahary le solution araka ny volagna anazy tsisy ankoatran'izay. Ke igny man momba ny igny niany ty fa mety koragna hafa koa zegny ho hitantsika magnaraka izy many vahinay niany ty ustazy Orlando de za mpanolotra tsy azo fa aky mahavita zay tonga ny fandaharagna amintsika jiaby ny hevitry ny maro. Zegny izy fa assalamu alaikum antsika jiaby, mirary Ramadan samatra antsika jiaby. Si tu cherches que l'amour est ce que moi j'en dis, je te dévoilerai que tout émane d'Allah. L'ivresse pure pour nos âmes, il est ton créateur et le mien, celui des
protecteur de ceux qui croient en lui. Et quand les temps sont rudes, que tu te sens perdu, souviens-toi sa porte.